Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya kane myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe biko biragenda biba ku mirongo mbere y'urugamba ngaha mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turaza kubabwira ibiri kubera mu gisagara cya Uvira, turebera hamwe telegram ikomeye yohererejwe izasarambwe iturutse ku ruhande rwa FARDC yisaba ikintu gikomeye. Turaza kandi kureba telegram yaturutse muri FDNB muri eta majoro yarungitswe na General Prime niyo ngabo hasaba ikintu gikomeye. Intwaza ngabo zirongo izindi muzarungitswe mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turaza kandi kureba ibiriko birabera imasisi aho bitangazwa ku rugamba rukomeye rwafashe indi ntera. Abanywanyi muze tubane kuri page ikomeye y'amakuru turebera hamwe ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'ibiri kubera Ruvunge Rucuru Makaniki. Akaba rero yasabye ikintu gikomeye izasarambwe ndetse ye wabahana amasaha make kugira ngo babe barekuye ibice bizegereye Ruvunge. Rero ni muri operation Cardone d'Eto nkuko bigaragara. Turababwira ibijyanye na Mouvre d'Enveloppement tiré de saturation progress intérêt ndetse na force spéciale de reconnaissance de nuit iri kwirategurwa mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye na unité de détection des forces communes nkuko bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibyibonekeza bijyane na zone de frappe mobile mu bice bya Kavumu, Nyakabare na Rucuru. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na time vision drone taka iri kugenda igaragara mu bice bitandukanye mu bice bya Kibanda n'ahitwa Buhumba. Turaza kubabwira ibijyanye na témoignage cyangwa ubuhamya bw'abaturage bagaragaza ibyo biboneye mu bice bitandukanye. Turababwira fils FN Sical avec vis thermique ndetse na science à longue portée ndetse na grenade écrantée mu bice bitandukanye. Turarebera ibiri kubera Ruvunge Butare n'ahandi hatandukanye. Turaza kandi kureba ibijyanye na checkpoint zashyizwe mu bice bitandukanye harimo yitwa Kagoma ndetse n'imigwano ikomeye yabera yitwa Kiryango no mu bice bya Nyamaboko. Turabwira ibijyanye na zone de tir à volonté nkuko bigaragara mu makuru tumaze kwakira. Turabwira kandi fréquence sécurisée ari gukoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi mu rwego rwo kwirinda ko bagabwaho ibitero by'ikoranabuhanga. Turaza kandi kurebera hamwe no kuramvura ibivugwa mu bice bitandukanye by'ahitwa Kanyabusoro ndetse no mu nkengero zaho. Turaza kubabwira n'imirwano ikomeye yimbitse iri kubera muri territoire ya Masisi aho tubabwira telegram militaire stratégique ikubemo ubutumwa bukomeye General Prime niyo ngabo yarungitse agaragaza ibyo abasirikare bagomba kwitondera ndetse na message opérationnel état major tactique ikomeje kugenda igaragaramo amagambo akomeye kandi agaragaza uko ibintu bigiye kugenda. Turaza kandi kubabwira système de frappe sélective ndetse na ACT silencieux de nuit ndetse na dispositif triangulaire et de formature nkuko bigaragara. Bikaba rero bijyanye na précision continue bikaba bihura na surveillance thermique et satellite ndetse na unité de barrage tactique na reconnaissance à double couverture. Ibi rero ni bijyanye n'ikoranabuhanga rihanitse ryazanwe. Banywanyi ntabwo turarambura inkuru, reka tuyinjiremo mu buryo burambuye tubabwira ingingo ku yindi. Iyi yari Donido ngusabe rero niba ari ugambira dukurikiye uhita ndasabone uraba wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro byibanda cyane ku mutekano politiki ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura inkuru. Haravugwa ibihe bikomeye bikomeje gututumba mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo ahari ingabo za FDNB Force de Défense Nationale du Burundi ndetse n'izifatanyije na FARDC Force Armée de la République Démocratique du Congo zoherejwe mu butumwa bukomeye. Bikaba rero bihura n'ubutumwa bohererejwe buzwi nka telegram stratégique de désengagement immédiat risaba abarwanyi bizasarambwe kuva mu duce twitwa Ruvunge Rucuru Makanaki nyuma y'uko hatangajwe amakuru akomeye
ibiri kugenda biba ndetse binagaragara. Uhereye ku makuru akomeye avugwa n'abakomanda bo muri Commandement de Zone Tactique ingabo zikorera muri aka gace ndetse n'ubuhamya bw'abaturage bemeza ko kuva mu gitondo cyo ku cyumweru kugeza kuri uyu munsi ibintu bitoroshye, aho bivugwa ko ku mugoroba kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 4 Myandagaro 2025 FDNB yagiye igarura ibice bikomeye birimo mu bice by'ingenzi nk'uko amakuru atugeraho. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu bamaze gutanga itegeko rikomeye bigizwemo n'uwitwa Makaniki, aho rero bisabwa ko bagomba gutegura ubukangurambaga budasanzwe. Biravuga ko rero bagomba kuba bakora ibizwi nka moavre de enveloppement, gukinga iminyururu y'amaboko, tirer de situation, kurasa mu buryo budasanzwe, ndetse na progression enterrée, gucamo ibice no kuzenguruka impande zombi. Nk'uko rero byagiye bigaragara ku isaha ya saa moya n'igice z'umugoroba ndetse kugeza kuri uyu mugoroba ku isaha ya saa 12, biravugwa ko abasirikare FDNB ku bufatanye na FARDC bohereje telegram militaire confidentiel yandikiwe abarwanyi b'izasarambwe bari mu bice bitandukanye, aho bagize bati murasabwa gusubira inyuma mutarenza amasaha 28 muri aka gace mwaciwe burundu n'amategeko mpuzamahanga kubera ibimenyetso by'uko mukomeje ibikorwa by'itsembabwoko. Icyemezo cyafashwe nuko mushyirwa mu bikorwa byihutirwa ndetse mugashyira hasi amasasu ndetse n'intwaro kandi mukava mu gace ka Ruvungi. Ibyo bise action de neutralisation par de l'artillerie était frappée de précision nk'uko rero bitangazwa. Iri tangazo rikomeye ryaje rikurikira raporo unité de détection des forces communes yagaragaje ko mu bice bitandukanye nk'ahitwa Kagoma hafi ya Ruvungi harimo kuba hagaragara ibice bitandukanye by'abaturage bitazwi uko bishwe. Ko mu makuru akomeye biravuga ko umuyobozi w'ingabo za FDNB zikorera mu gisagara cya Uvira mu makuru akomeye yarongitse mu rubuga rwa WhatsApp yagize ati turimo gukoresha tactique yitwa zone de frappe mobile, aho imbunda z'intambara zacu zibarizwa mu mihanda itandukanye mu byerekezo bigana Kavumu, Nyakabare na Ruturo, ndetse hashyizweho ibigo by'inkambi ngenderwaho poste de commandement mobile biri mu birometero 5 muri iyi tactique. Dusimbuza ibikoresho tugakoresha drone za gisirikare zifite ubushobozi bwo kumenya aho umwanzi ahungiye ndetse n'aho aherereye. Amakuru akomeza avuga ko FDNB ifite drone zigezweho za Sky Eye 17 Tactical UAV ndetse na Thermal Vision Drone Tracker bifasha gukurikirana abasirikare bizasarabwe mu bice bitandukanye. Ibiro bikaba bizatangiye gukoreshwa mu misozi miremire ahitwa Kibanda, ahitwa Buhamba n'ahandi hatandukanye nk'uko amakuru adushyikira agenda abisobanura. Biro n'ibikorwa bikomeye bya gisirikare bikomeje kugenda bikorwa, tutatinya kuvuga ko bifite imbaraga zikomeye. Ubuhamya bwatanzwe n'abaturage, hari umuturage utuye mu bice bitandukanye utuye hafi neza ya Ruvungi yagize ati nabonye ibintu bidasanzwe, nabonye abasirikare benshi bahunga ndetse hari n'imbwa z'intambara zikomeje kugenda zigaragara muri ibi bice. Biragaragara ko urugamba muri bice rwateguwe mu buryo butandukanye n'ubundi twigeze tubona. Biro bikaba bishimangira ibyavuzwe n'umusirikare ukomeye wo ku ruhande rwa FARDC ufite ipeti rya Lieutenant Colonel. Biro n'umuyobozi w'itsinda ry'abaganga b'igisirikare mu gace kahitwa Ruvunge, aho yavuze ko bakomeje kugenda babona abakomereka bigizwemo uruhare n'izasarambwe, bituma rero habaho ingamba zikomeye zo kwibuza kurwana kugira ngo abaturage babashe kuryama basinzire. FDNB yohereje kandi itsinda ryariye ryitwa Groupe de Intervention Nocturne rifite intwaro zikoreshwa nijoro, harimo izo mu bwoko bwa Fissile FN Sicale avec vis thermique silencieux à longue portée zica ndetse zigaragaza intege zidasanzwe. Hari kandi grenade increrante zitera zikaba rero zigaragara mu bice bitandukanye. Abasirikare barimo guhiga abarwanyi bizasarambwe baba bihishe mu mashyamba
mashyamba atandukanye yegereye Butare ndetse na Ruvunge, aho bivugwa ko hari bamwe bashobora kuba barihishe kugira ngo bahungabanye umutekano. FDNB kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru kugera kuri uyu wa mbere ku itariki ya 4 Myandagaro 2025 ibikorwa by'intambara byafashe indi ntera, ahashyizwe checkpoint yitwa Kagoma. Harimo ibikorwa byo gupima imodoka zose ziva mu majyaruguru, harimo rero n'imirwano ikaze mu bice bitandukanye. FARDC ikaba rero ikomeje urugamba rukomeye kandi rutoroshye. Hari zone d'alerte rouge, FDNB yashyizeho zone de tir à volonté mu gace kayitwa Nyamaboko, bivuze ko ingabo zishobora kurasa umwanzi wari wese ndetse bikaba bishobora no kugeza ku nsinzi uru ruhande. Mu yandi makuru dufite kandi tumaze kwakira, aravuga ko FDNB yatanze ubutumwa bworoheje kuri radio militaire ifite fréquence sécurisée bivuga bugira buti muri bande muri bande y'izasarambwe harakoreshwa indege zitagira abapilote. Hamaze kumenyekana ibirindiro bitandatu by'izasarambwe. Tubahaye amasaha 6 yo gusubira inyuma cyangwa se hatangira ikizwe mode combat rapproché, bivuze ko imirwano ishobora kuhita itangira ku kigero gikomeye mu rwego rwo guhagarika imirwano ndetse no guhagarika amaraso akomeje kugenda ameneka. Biravuga ko mu butumwa buri gutangwa n'intwazangabo z'u Burundi baragira bati abayobozi b'izasarambwe nibatabasha gutanga ibisobanuro by'iyi mirambo iri kugenda iboneka, biraza kuba ngombwa ko twinjira mu bice bitandukanye tugakora iperereza. Biro birahura neza n'imirambo ikomeye bivuga ko iri kugaragara mu bice bigenzurwa n'izasarambwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ku mugoroba wo kuwa mbere FDNB bikaba bigaragara ko iri gushyira imbaraga zikomeye nyinshi muri tactique de précision maximale, bikaba rero bikomeza kugeza igihe izasarambwe zemeye kuva mu bice birimo Ruvunge ndetse no mu nkengero zaho ndetse n'ahitwa Kanyabusoro. Rero akaba ari ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba rushobora gukomera. Agatorero mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Baravuga ko kuri uyu mugoroba FARDC na FDNB bigizwemo uruhare na Generali Prime Niyongabo bakire telegram ikomeye ikubiyemo ubutumwa bw'ibigomba gukorwa mu maguru mashya. Iyi telegram kandi ikaba ishingiye ku makuru akomeye y'ubutasi General Prime Niyongabo yakira yaturutse muri GD, amakuru yakusanyijwe na Service National de Renseignement ndetse na DEMIAP. Iyi telegram ikaba rero yiswe message opérationnel à la état major tactique, yanditswe igenewe colonel ndetse na lieutenant colonel major barongo izindi ngabo zikorera muri de Kivu. General Prime Niyongabo yagize ati intwazangabo z'igihugu mwambaye isura y'ubutwari, mugomba kwibuka ko mugize umutima w'iterambere ry'umutekano mu karere. Iki ni igihe cyo kugaragaza ubushobozi bwo gukora mu wavre combine no gukoresha neza ubushobozi bwa gisirikare mu wavre combine. Ibi ni ibikorwa by'igisirikare bikomatanyije n'inzego zitandukanye harimo infantry, blindé, artillerie ndetse na jeune. General yasabye ko agomba gukoreshwa ibizwi nka système de frappe sélective, ni uburyo bwo gutera ibirindiro bizatoranyijwe hakoreshejwe ibisasu bito ariko bikwiye, ibizwi nka mortier de 60 mm et 90 mm. Hari kandi asate silencieux de nuit, ubu ni uburyo bwo kwinjira mu birindiro by'umwanzi nijoro hatabayeho urusaku hifashishwa imbunda zirasa umutuzo, ibizwi nka facile avec silencieux. Hari kandi deceptive triangulaire de fortement. Nk'uko rero bigaragara, ubu ni uburyo bwo gufunga inzira zose umwanzi ashobora gucamo, gukoresha infantry imbere, blende mu ruhande rw'inyuma, jeune ku mpande zombi. Intego y'iyi strategie ni ugukomeza ibizwi nka précision continue ku birindiro by'izasarambwe kugeza mu bihe bikomeye. Ni mu gihe General yavuze ko agiye gushyirwa mu bikorwa surveillance thermique et satellite, gukurikirana umwanzi nijoro n'amajwi y'itumanaho rikoreshejwe. Hari kandi unité de barrage tactique, gusenya itumanaho rya radio n'itumanaho za drone. Hari kandi reconnaissance à double couverture, gukoresha abapilote bakoresha drone no kohereza bakurikirana ibibera kuri ibigenda bifatwa n'izi drone. Nk'uko bigaragara muri Telegram yagize ati turasaba ko ibikorwa byose bikorwa mu buryo budahungabanya abaturage, gukoresha zone tampo humanitaire bigomba kubahirizwa, abaturage bagomba kubona aho bahungira ntibagirwe ingaruka n'intambara mu Rwanda.
iyi telegrame generali kandi yaboneyeho guha morale abasirikare umucyo yise message de vie et de drape. Ikaba rero ivuga ko FDN bigomba gukora ibishoboka byose igaranira ishema. Impanuro y'ubutwari yatanze aragira ati banyamuryango b'igisirikare cyacu mushinzwe kurinda ubutaka, ishema n'icyubahiro ry'akarere. Nicyo gihe cyo kugaragaza discipline de feu, courage tactique n'ubushishozi buhanitse. Nta cyakiruta kureka igihugu kikaba cyafatwa n'umwanzi, kuko rero yagiye agaragaza ko bagomba gufasha FARDC urugamba. General kandi yavuze ko abasirikare bose bagomba kwitegura ikizwi nka contre attaque rapide binyuze muri diploma inverse, igisirikare kigakwirakwira mu buryo bumeze nk'inyuguti ya V itambitse. Hari kandi charge de brochure l'ordre, abasirikare bafite bracelet anti-éclair binjira imbere bashyigikiwe n'abarasi inyuma. Hari kandi couverture rotative de tir, gusimburana mu kurasa kugira ngo hatazamo icyuho cya segapo. Ibyo akaba rero avuga ko ibi bigomba gukorwa mu rwego rwo kugira ngo bitandukane n'ibyagiye bigaragara ahajya hagaragara igihombo gikomeye mu bihe bitandukanye ubwo izasarambwe zabaga zihanganye na FARDC mu bihe bitandukanye. Dukomeje n'aya makuru reka tubabwire imirwano ikaze yongeye kubura bidasanzwe ahitwa Mfunyiki no muri Kibabi muri teritwari ya Masimu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi ba AFC barwanye bikomeye n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu mutwe wa Pareco Patriote Resistance Congolaise mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku isaha 11 za mu gitondo rwari rwambikanye. Amakuru ari guturuka mu baturage ndetse no mu nzego z'umutekano muri aka gace aragaragaza ko imirwano yibasiye cyane uduce twahitwa Katovu, ahitwa Kalobo, ahitwa Mungoti, ahitwa Katunda, twose duherereye mu itsinda ry'imidugudu ya Mfunyi Kibabi hafi y'igisagara cya Katoyi. Nk'uko amakuru adushyikira abisigura, guhera mu rukera ku isaha 11 hatangiye kumvikana amasasu y'intwaro zirasa ku ntera ndende ndetse n'izirasa ku ntera nto. Aha niho hatangiye ibikorwa bya attaque coordonnée ya AFC ku birindiro bitandukanye by'abarwanyi ba Wazalendo. Mu gihe rero iyi mirwano yibasiye cyane ahitwa Katovu hatangiye kumvikana tiredo barrage, amasasu akomeje kugenda agaragara. Hari kandi Kalobo hakozwe mu wavre de insecrement kuzenguruka umwanzi bidasize icyuho. Mu gihe rero ahitwa mu Ngoti ingabo za AFC zakoze attaque frontale igitero cy'imbere. Mu gihe bitangazwa ko mu gace kahitwa Katundu hari ibikorwa bya frappe de précision naturelle kurasa mu masaha y'ijoro ahantu hatandukanye. Amakuru y'abaturage ari gutangazwa na benshi aravuga ko rero benshi kuri ubu batari gusinzira bitewe n'amasasa akomeje kuvuga. Abatuye muri aka gace bahise bihisha mu mazu, abandi bahungira mu bihuru n'ahantu hatandukanye nk'uko bitangazwa. Umwe yagize ati twakangutse tubona inzu zose zigeramiwe n'amajwi y'imbunda, twahungiye mu bihuru, abana bararira, nta muntu wemerewe no gukinga urugi. Ibi ni ibyatangajwe n'umuturage uri ahitwa Kaloba. Ni mu gihe rero ibi bikomeje guteza icyo gikomeye. Muri uyu munsi rero imirwano nk'iyi kabisubiye AFC ikomeje kwibasira abiyita Wazalendo bo muri aka gace, aho bashinja ko bafatanye ndetse bakorana na FDLR, umutwe ushinjwa gukorera jenoside mu Rwanda mu 1994. AFC ibona Wazalendo nka element infantry, abasirikare binjira mu baturage bishe bafite uraruru mu gutuma batabona uburenganzira ku bijyanye n'amahoro. Muri imirwano rero ibintu ntabwo byari byoroshye, urugamba rwari rukaze. Nkuko rero amakuru atugeraho biravuga ko mu gace kahitwa Kalembe ho mu itsinda rya Bashali Mukoto hafi y'umupaka uhuza Masisi na Warikare haraye habaye imirwano nawe ikaze yahuje AFC n'itsinda ry'abarwanyi ba Wazalendo kugeza ubu itaramenyekana. Iyi mirwano ikaba yabaye ku isaha 2 ubwo Wazalendo yateraga position fixe ikigo cya gisirikare kiri muri ibi bice. Nkuko rero amakuru atugeraho abivuga kandi abigaragaza urugamba rwo ruracyakomeye kandi ruracyakomeje. Mu yandi makuru tugenda tugana ku musozo turabwira ko ubuyobozi bw'inzego z'umutekano muri teritwari ya Njugu mu ntara y'Ituri bwatangaje ko ku munsi wa mbere
ku igenekerezo rya 4 Myandagaro 2025 ko abantu 5 bishwe mu bitero bizagabwe n'inyeshyamba hagati ya tariki ya 2 na 3. Iyi ni imirwano ikomeje kugirwamo uruhare rukomeye na Codeco Cooperative pour le Développement du Congo n'imitwe ya Zaire ishyamiranya impande zitandukanye, bikaba rero biri gutera ibyago bikomeye kuko bizemejwe n'inzego z'umutekano n'abahagarariye uburenganzira bwa muntu. Iki cyumweru cyatangiye nabi mu bice bya Njugu ahavugwa ubwicanyi bukomeye bwagiye bukorerwa abaturage b'inzirakarengane. Ibitero bibiri byabaye mu buryo butandukanye, biravugwa ko mu midugudu yitwa Nizi no mu cyumweru gishize mu gace kayitwa Kapondoro no muri groupement ya Ropo habaye urugamba rukomeye, ibyatumye abaturage benshi bazinga barahunga. Ibiro bikaba bikomeje kugenda bizana amarira akomeye. Abaturage baratabaza basaba inzego za leta gutabara abaturage mu maguru mashya. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tuvyonda sabone mwengere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.